Yang okay Pohnpei malanwaw na ratso kon Pohnpei wawn kisanan kan kodkan ko nanalang ko nang kaniko. Wow chororong sapal machail kopna koryawn kopna speaker and legislature sound kopong lapalapakan nan paliensya. Momot sa government hochon Pohnpei sak pachawan luka kupuran korasong nan sapal machail rongan ranwach. Hoya cara lapen sapal macai rongkan kayo kaulan puko me pacuan wiyaw ni ako sa isak tuwaw riya katriya isak koreyaw meeting choror and palyan congress na pesam kasilu meeting and palyan lian pacific o kapayo sapal macai iran masalang and wen Pohnpei rong sang kolonya wen Pohnpei niyo ko sa isa kaso, hanparya katriya isak, klaka isak na mensang, kasaraw yan kaulan pukoew, pachawan muyawi, nan conference room laut, nan option kop na. Hong Royal Port Member and Pohnpei State Review Port o MIT, pachawan ta kaula watch ye sapal machail kop nan wen Pohnpei, Honorable Reed P. Oliver. Nan program and kasaraw watch, me pachawan muyawi law takapakap and richingata and program and kasarawach ye Father Dave Andrews Iray lapalabakan me kacho pacho ni kasarawach ye isin anan kanen wen matalanium chanatol Administrator and Option TNI Honorable Ausanchi Lampert Speaker and Legislature kaisakan Pohnpei Sapal Machail Koryan Kopnan Pohnpei, Pelsianon Permen, PUCMG, GM, Hansan, Penaynay, Ho Kampakapan Railakan Mepachawanale, Aray Chingal Kaulan Puko. Chon Tatokan Pelian TNI, Ho Iray Chon Tatokan Hobson Kopna. Irailakan Mepachawanala Kaulan Puko, what ye Mr. Crino Leola, Mr. Sapin Carl, Mr. Stanley Etze o Mr. Alex Nampay. Nantato kwech kop na pachawan wiya chungal sakaratan niya pachawan kapungong rail port kapukach o pachawan taulaw ya chungal kapungong speaker o iray chawekan ng legislature kaisakan Pohnpei puwego kaparapar o uchuch hong puko puyang kak apali kaya ramasan Pohnpei watch. Koryawan sa palmachay rongan ranwach Pansang palakar wen Pohnpei. Palian rong nan sapal macay retion Pohnpei pachawan alatiyar men rong sang nan men kapasa NFSM Congress makasaleta niya ko sisuwan para yakriyasak me Speaker and Congress NFSM Speaker Wesley W. Simina pachawan nakarew meeting choror ye meeting choror kay sepak the special 7 special session and Congress Korea isak. Niya ko sa isak sur ya katriya isak kulaka isak na mensang kulakan chuko yap ho kulakan Pohnpei kusay kulaka isak kayo. Kawanapakan meeting choror mawiyaw ni Chulayo Hirail member and Congress kan kasaneti merapam pachawan huyayo special session peran kak kasaneti kasantikan mesay kinchap kasana pawiyawi nan kasanet pan section riyaw and rulew kasaya me speaker o president kapruwas marukuwas wiyawi tasang silukas riyaw and mentor puyakinuan nampa me anana leler speaker taula o Kasagi office taken and government o state government kan me kaisipak the 7 special session pan muyawi Rahn limaw o pan chap niya ko sa isak su riya isak o pan muyawi palikar. Karaban special session watch awiyaw peran kak chok sapal amended public health emergency declaration me uyawi tar pen kak miya Ora bilban ko saya pochet hong parent tato riyakut riyay sakyo. Hoy rachaykan mo kongresanane chokata.
Special session wat socho may pokon kisang ni social distancing ho public catering socho may paramas kakchok meeting joror wat ni stream live and congress ni website www.cfsm.gov.fm. Kasuluan sa Pohnpei Rongen Ranwach Palian Rong nan sa Pohnpei Region Pohnpei Pejuan rew Rong sang Palian Australian Embassy makasaleta may Israel Palian Women's Leaders sang nan way sa Walukan and Pacific kan Pejuan wiyaray chingal karyapak and virtual meeting and Palian Li puyakang kak yang apali o sawa sa Israel Palian Li o sarabing pulubulkan hong nan kapalan so mau takapin salit COVID-19 saktuaw. Meeting wat Pejuan Pohnpei someone to be the Prime Minister o Australian Minister of Foreign Affairs. Irailakan me Pejuan Pechang meeting wat yay Minister of Education Kulang kapwa Sangwain Marshall Island o Sangwain FSM yay Pohnpei State Chief of Staff Susan Callan o Pohnpei State Women's Interest Officer Lululin Santos. Irakan me Pejuan Pejanan meeting wat yay kasampal Palian Li ang kairtan Palian Way kasongasongkan me Pejuan Paratanan Palian School o Pohnpei Li yakan hong kapalan kapinsalit sa coronavirus ta COVID-19. Ho kaimsaklan sa Pohnpei Rongen Ranwach yay ran mesanlangan Pohnpei. O ngalangal pa mimi ni Pete 0.3 kalakaisak minitriyaw ni Maysang. Ulal pan mimi ni Pete 0.3 kalaklimaw minute limay sa kisu tawli muring sawas o ngalangal pan mimi ni Pete 0.1 kalaktuaw minute silisak nipong. Ranwat len nipong ang ranwat hang pan mimi ni nat limaw iloklikan pay na pan mimi ni Pete riyaw o pan tabokun o pan kak miyaw marmarakan kachaw. Niyapang len nipong niyapang ang pan mimi pali Hair ho palimasa ni nat limaw iloklikan pay na pan mimi ni Pete riyaw lel silu pan tapokan yang ako marmarakan kachaw o kaiwasan. Wan lamran na yung mimi ni tikrwali saktuaw wan lamran may sangan ranwach mimi ni tikrwali isisak wanaw. Wan sasong ang kachaw na maratin na rayra na waryay sakpayo mimi ni si 0.5 sakpayo wan sasong ang kachaw na marati nan sampung watch mimi ni sis 12.3 yaw. Pohnpei pan rasang kachipin glak 1 minute pa isak ni sauchuk. O pan prong salang kachipin glak 1 minute riya isak yun naman sangan lakap. Main ko yay natyakan, autapan sa Pohnpei Rongen Ranwach, kalanganan kupuran koros o kasalilyo.